Iako je polovina juna još daleko, osmaci širom Srbije već su počeli pripreme za polaganje male mature. I posao će im biti značajno lakši, odnosno olakšat će im nove zbirke zadataka za pripremu završnog ispita koje su se već pojavile u prodaji. Probno testiranje znanja biće održano 27. i 28. marta, a završni ispit 15., 16. i 17. juna. Šta će prvo probni, a kasnije završni ispit pokazati? Koji je obim stečenog znanja i gdje su najveće slabosti u znanju učenika? Šta je novo u odnosu na prethodnu godinu? To su sve pitanja za našeg prvog gosta ovoga jutra, za Milana Gromovića, zamenika direktora Zavoda za vrednovanje i kvalitetu obrazovanja i vaspitanja. Dobro jutro, hvala što govorite za jutri programa RTS. Dobro jutro, hvala na pozivu. Hajde da krenemo o upravo ovim pripremama, odnosno skriptama i knjigama odakle se uče. Ima nekih novina. Kakve su novine i po čemu se razlikuje odnosno na prethodnu godinu? Tako je, zbirke zadataka izlaze tradicionalno već za Savindan svake godine. To je ukupno 27 publikacija, dakle zbirke iz srpskog jezika, odnosno maternjeg jezika nacionalnih manjina. Tu je i zbirka iz matematike i iz trećeg izbornog predmeta gde su fizika, hemija, biologija, istorija. Dakle, to je onaj predmet geografija koji učenici odaberu. Imaće šansu i posle ovog probnog završnog ispita koji ste najavili, koji će biti u petak i subotu, da promene predmet koji su izabrali, baš zavisno od ne samo od afiniteta kako su birali na početku, već sada i od ovog prvog rezultata kada će testirati svoje znanje, tako da su 1. i 2. april dani kada se može promeniti taj treći, odnosno izborni test. Šta su novine u tih 27 publikacija, odnosno zbirki zadataka? Mi imamo do 20% novih zadataka koji naravno korespondiraju sa samim testovima, ali nijedan zadatak nije isti kao što će biti na testu, da li probnom, junskom. Tako da je suština da zbirke pomognu, da budu tu kao osnovno sredstvo za pripremanje za završni ispit i ne samo za završni ispit, nego i za viši nivo obrazovanja. Sa druge strane, ono što je novina ove godine, čega nije bilo proteklih godina, to su zbirke testova sa prethodnih godina završnih ispita koje u tom tehničkom smislu olakšavaju samu pripremnu nastavu koja se uveliko organizuje već od početka drugog polugodišta u školama, pa će onda učenici sa svojim nastavnicima tamo negde od prve nedelje ili druge nedelje aprila, kada zbirke testova budu dostupne, moći da testiraju svoje znanje ponovo i organizuju probni, još neki uslovno rečeno probni test u okvirima svoje škole i na časovima pripremne nastave. Dakle, zbirke su samo primjeri zadataka i pitanje, to je ono što đake najviše buni. Ili su potencijalno, konkretno u stvari, ti zadaci koji naći na testu? Nema lutrije u smislu da će zadatak iz zbirke da će se pojaviti na testu. Toga nema, ali to jesu naravno tipovi, jel tako, primjeri zadataka koji služe za vežbu, za pripremu i posle svih tih provežbanih zadataka iz same zbirke zadataka, kasnije iz zbirke testova, kada učenik to prođe, garantujemo mi iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja da će biti spreman ne samo za završni ispit, nego i za srednju školu. Ali ima nešto na što posebno treba da obrate pažnju? Postoji ona stara mudrost, u pitanju je pola odgovora, tako da to je nešto najopštije što bih najpre rekao, da učenici obrate pažnju na pažljivo čitanje i razumevanje samog zadatka. To važi, dakle, za sva 3 testa jednako. Jer zaista je tako, ako dobro razumemo pitanje, ako dobro shvatimo šta se od nas traži, u kom smeru treba da odgovaramo, onda ćemo sigurno doći do tačnog odgovora ili makar približno snaći se i nešto uraditi sa tim zadatkom. To je nešto opštije, a nešto konkretno, to je razumevanje pročitanog iz srpskog i maternjeg jezika, u tom smislu da učenici više obrate pažnju na pažljivije iščitavanje samog tekstualnog dela zadataka s jedne strane, a sa druge strane na sve oblasti koje su zastupljene u zbirkama podjednako. Dakle, treba obratiti pažnju u sva 3 testa. Rekli ste malo čas da ne brinu da će biti spremni i za srednju školu kada prođu sva pitanja
A koje su to neke najčešće greške koje oni prave? Možda to što imaju u glavi da se spremaju samo za test, a nemaju tu neku širu sliku da se ipak spremaju i za srednju školu. Da, upravo ste na neki način i dali odgovor na to veliko pitanje. Često je kod učenika predstava o završnom ispitu, što ovom probnom, što o maloj maturi u junu, takva da je to neki test koji se položi i posle toga je stvar završena. Upisuje se srednja škola i idemo dalje. Zapravo je u stvari prelaz sa jedne etape, sa jednog nivoa obrazovanja na viši. Probni završni ispit je tu da simulira što fizički samu situaciju, kako se u školi polaže, kako sve izgleda, da učenik nema tremu kada bude prava mala matura ili da se ta trema što je više moguće umanji. Dakle, što u tom fizičkom smislu, simulacija, što u sadržinskom smislu, da učenik vidi kako test izgleda, kako funkcioniše, kako izgleda standardizacija samog testa, odnosno osnovni, srednji, napredni nivo zadataka i tako dalje. Sve će mu to olakšati kasnije kada se sretne sa testom, a ono što je najvažnije, velika je odgovornost na našim osmacima. Od jednog zadatka odnosno od jednog boda, može da zavisi koju će školu upisati. Nije isto upisati prvu ili treću školu sa liste želja. U tom pogledu je s jedne strane velika odgovornost pred njima, ali sa druge strane velika je stvar da se shvati upravo ono što smo na početku rekli, da se spremamo za viši nivo obrazovanja, za srednju školu, da će nam to znanje uvek značiti kroz život i ne samo u srednjoškolskim danima, nego kasnije i kada postanu deo akademske zajednice, odnosno studenti i kada uđu na fakultete. Tako da to je temelj koji treba što bolje učvrstiti i to je neka vrsta sistematizacije. Dakle, i završni ispit, što probni, što mala matura u junu, korespondira sa samim gradivom i sa samim, dakle, svime što su učenici učili od početka do kraja osnovnog obrazovanja i vaspitanja. A koliko često učenici menjaju upravo predmet za treći test i koji najčešće biraju? Neki su podaci da je prethodnih godina najčešće bilo, odnosno prethodnih godina, geografija, biologija. Da, upravo. Da, hemija, fizika su nešto manje, što na kraju to govori da smo i u deficitu jednom kada su i nastavnici upravo iz tih predmeta, odnosno i interesovanje na kraju za fakultete u pitanju. Ima istina u tome. Ti pokazatelji postoji i profesionalni orijentiring u školama je jako važan. Pedagoško-psihološka služba, odeljenske starešine na samim časovima odeljenskog starešine. Dakle, jako je važno da se i u tom smeru razmišlja. To osluškivanje koji će predmet izabrati učenici zajedno sa svojim nastavnicima, roditeljima i pedagoško-psihološkom službom je zapravo i osluškivanje sebe samih. Dakle, čime će se sutra baviti i prima čemu gaje određen afinitet, šta im zapravo dobro ide. Postoji naravno i ta neka vrsta taktike gde učenici izaberu misleći da će biti lakše, ne znam, geografija ili biologija. Pokazalo se, kao što ste rekli, da to izaberu više. A recimo učenici koji izaberu hemiju urade najbolje kada pogledate posle same rezultate, jer hemiju, na primjer, ili fiziku izaberu oni koji su sigurni da to jako dobro znaju. Tako da u tom pogledu je jako važno, kao što smo rekli, postoji prilika da se taj predmet i promeni u prvoj nedelji aprila, 1. i 2. Tako da nije ni to neki, da kažemo, veliki ni bauk, ni problem, ni sam ispit, ni sama mala matura ne treba da bude dodatni stres. Naprotiv, treba da što rasterećeniji učenici i roditelji uđu u to, jer je to zapravo jedan merač, odnosno jedan presek stanja, da tako kažemo, u nekom obrazovnom smislu, da učenik vidi gde je njegovo znanje i sa kakvim znanjem ide dalje u srednjoškolske klupe. I evo za kraj, kako biste ocenili kako afinitete, tako i nivo znanja, jer iz generacije u generaciju menjaju se i njihova interesovanja, ali i količina znanja? To je, jako je teško sad izvesti jednu, da kažemo, ocenu. Može se na nivou određenih standarda i određenih oblasti, kao i naravno samih predmeta. Ne postoje velike drastične oscilacije u tom smislu, jer to statistika pokazuje i ono što je jako važno, svaka osnovna škola ima direktan pristup svojim rezultatima, što probnog, što završnog ispita. Uvek može da zatraži od Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja pregledne grafikone na osnovu kojih će da koncipira pripremnu nastavu
i unapred, dakle, da se bavi onim slabim, da kažemo, tačkama na nivou škola, na nivou okruga i tako dalje. U tom smislu merenje je, radimo, dakle, svake godine, uvek postoje izveštaji i tako dalje i škole to mnoge jako lepo i dobro primenjuju i samim tim unapređuju koncept pripremne nastave na osnovu rezultata iz prethodnih godina. Gospodine Gromoviću, hvala vam na gostovanju. Hvala i vam. Hvala lepo.